Baby Top. How I am. I've missed you. I've missed you too. That whole weekend seems like 1 year. Happy belated birthday, my darling. Thank you, darling. You look so amazing. Thank you. 41 looks good on you. Thank you. I'm aging gracefully. You're aging gracefully. Yeah, negai. Karibu sana. Thank you. Good to see you. Niye ne dago kenerera muno. Thank you. Ngai akohe miaka meige. Amen. Meige muno makeria. Amen. Agakogitagira. Agakohe thayo. Amen. We na family yaku. Hallelujah. Favor na gwetekirika. Amen. Favor na gwetekirika. Amen. Favor na gwetekirika. Amen. Ngai atwarane nawe. Amen. Karibu sana. Thank you. Murandaka na kuona rosine romo. Thank you. Reke tu juge. You're looking very beautiful. Aww, yeah, very beautiful. Daka na ni uria umachithetie. Thank you. Yeah, you're looking very beautiful. Glory be to God. Astoundingly beautiful. Toro goichi tokoragwo nacio. Kana nĩ cia gĩkomba kana nĩ cia ngũ. Maĩ marĩa tũranyua. Irio iria tũrarĩa. Maĩ marĩa tũranyua. Rĩera rĩu tũrahuhia. Gũkũ tũrĩ nĩ kwa Ngai. Tamaka no tũheaga. No tũgocire Ngai na tukanyiha. Amen. Karibu sana. Nimefurahi kukuona. Umeona Stacy? Stacy nimemuona. Stacy wa digital, good morning. Good morning. Yeah. What's up? What? Was good. One. Umeshuka nywele? Iso vipi? Tukufiche ama tukuonyeshane? Tufiche tutafanya lounge. Bishop JJ araugiria atiriri. Tare hando tungithukuma. Okaronjo December. Tukalaunch December. Asa. You look like a bouncing baby girl. Stop. You are, before it was a bouncing baby boy girl. Now you look like a bouncing baby girl. Thank you. Thanks to who? To Mama, of course. She's like, this is Shuka. Unakaje? Brian ate hata kahi. Nyeneze nywele. Ada na mwira maita mengi hana ari mweka hi kwa saikarite thuke muona ginya. At least muona riu bio ne kadingi. Kachebukati. Kachebukati. Era kaumaraga. Kwa tufiche tutoe. Tufiche kwanza. You are right. Tukaika hivyo. We respect your opinion. Yes. Thank you so much. Tukufiche. Tutakulounge. Tutalounge. Karibu nisikie Pastor Bishop Ben akisema medega. Namenya nera guthukuma na yasa. Asoke adhukie. You ready for the week? Yes, I am. You're sure? I am very ready. Njega. Weekend yakwa irarĩ njega biũ. Ndathire gwa cũcũ na arakugeithia mũno. Nĩndageithĩka. Nginya arauga atĩrĩrĩ, no ĩra mũthoni nderega kũhũrĩra. Mwĩre nĩngũmũhũrĩra. Kwani nyinyi ni friends? Chini ya maji. Friends of my friends. Niko mpaka Fred ya Mwekari. Nilimpigia Saturday. Thank you. Nikamwambia sishiki mtoto. Hata wewe nilimake sure nimeuliza guka. Nimakinyire. Mendagadeba. Nĩmoka marĩ othe ũrĩa maraugĩte. Mendagadeba. Mendagadeba. Karibu sana. Asante sana. Kabisa. Uko salama? Mimi niko salama. Weekend yako irarĩ njega. Ogwe ya Stacy yarake hanaga. Hatiri undu ungi. Tondu turagithindire nake. Akamenya. Na turagithio muno ni cucu wao. Guka life. Na sisi handu aradwarire kanitha. Turatigwo tucumbaite tuna muiretu ungi. Kanitha gayanetio na andu a Damascus, andu a Antioch, Macedonia, othe marero andu mathikona yao. Nie na muiretu ri. Muratigwo. Pastor Timoge koyo aretagwo Ezekiel. Aroni na nyinyi mmetoka wapi? Dresi lake ni ihenya. Jamna sisi ni wa Mesopotamia. None murakehunjirie. It was a very nice place. Ngai nĩ mwega. Aretagwo Kahuru. PCA Kahuru. Na ngeithi nyingi muno kuma andu othe a Kahuru. Tutingihota gucikinya one on one, but they love you so much. Twacoka turauma hau. Stacy handu aretitwo Sherehe HQ. Muraigira kuo. Rake mutwara. Wacaraga na Stacy. Ndahanaga nie tari nie bodyguard. Arome. Holy deliver parcel. Mimi nilikuwa ndio ndakinya. Asante sana kutuletea parcel. But we really enjoyed. Kabisa. Asante sana. Nina ndiratumirwo ngeithi. Andu akoria Makavira. Makavira Murang'a town. Yes. Kiharu muthenya wa Saturday. Makinduma ngeithi cia MCA wawetagwo Macigo. Makinduma ngeithi cia Dede Nyoro. Yes.
acio ego thakiraga video icio ingi makindu mangithi cia senator o itagwo Nyutu na makindu mangithi cia governor o itagwo Kang'ata na ngeithie aikari a kuria Murang'a county makiagarara powerful nyar kan na nene acio angi tutana no ni majira atiriri Kang'ata no witu no ni atigeti hani itharuka na tondu ithe tutingihota kumwira handu ha ukakimwonia murango ri kaundu turendeke ukamwira na nithu twagutuma na no nie kiandikitwo wira ni muthikiriria of course nie ndiandikitwo ni mundu ungi we wandikitwo ni muthikiriria kiruhe marua Kang'ata atumite turenda revoke atumire thirikari ire riu ikuo tha ici na uru mwingi negetha etwo Kang'ata wa Barua ri ni mahe marua andikite aribok atumetha ici ndakiandike mangi turiki hau tutigite for now he's at 80% acio ngenda kugwetera 100 Mashigo 100 Senator 99 Kang'ata 74 gitumi woman rep 0.1.2 others 0.001 andu akorogota ya meiria-ini ri tutharare nao ri kaba turogoterere ici 30% uyu wiyumiritie arivoku marua na andike mangi etwo Kang'ata wa Barua squared PO box Murang'a nĩ ndagikinyia ndeto cianyu twaciamũkĩra ngeithi etagwo Kiharo constituency Murang'a township fire on Saturday kwina cai ndũrĩ waga na no igwa mawakiri akwa nĩ makinyire mehaha tene wakiri Dr. Adrian arathie bathroom agicokaga areka sit up kuhikahikika umuthi nĩ makũng'ethanĩra na wakiri Ndegwa Njirũ hakwa haha wakiri Harrison wakiri Burwa Mashua Tonoro Kiwatho the top cream lawyers they are here with us the top cream advocates cream de la cream magokorwo meguku na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa tha icio leta shai na imegojewa ni nini huku kuna 1000 na 1000 kwa sababu chai ni top cream pia 6k top cream turahirwo nginya iria tuke nario ina guo ndaihu ni cia nginya sasa eyo ni mweterere cai ni moto oni mweterere oyo na itaharia muoyo ira ndo itaharia muoyo rirekirwo ni Bishop Ben ira ndamuiguaga ndirarire Ngai korona gwe kombo simota mu yaria mathiagire ri ngoro yake na yavire jari nini ngumienda ciari ni mathikurio wekwo DNA ando acio nĩ meko DNA ngoro Bishop ndiramuthikiriirie itanathie gwa Father Mulira ndaigua nie ngoro no nyende no njage maundu maya mange mothe ndingienda kuhunjia ndingienda kanitha ndingienda gatonye rucini no ngoro uheo eko DNA esiria ni ya mukabi kuna mahali watoria alicheswa yamone ya mukabi arahujia muno and he did a good job thank you riyo no mothe itahari ya Bishop na we mothe sai hama tatu ana kwa ara ne kwenda we DNA mwe kari kororo kana no gikuyu gitu sayo ni utuikete too much. We love tea. It's addictive. Very good. Tukiingira mwe mwe thiini wa chai. Leta chai. Ne idharia chai na tea master. Samosa iko tayari. Samosa ziko ready. Cassava iko ready. Doma iko ready. Mikate iko ready. Samosa zote ziko ready. Mudomo iko tayari. Kukunywa chai ni idharia chai. Na tea master. Ukireherwo ni Medega ya Stacy. I did not see that coming. Leta chai. Tukiingira mwe thiini wa chai. Wewe chai ni yetu tutakupea ile maza tunataka.
Tukikira mwako mwadhiini wa Shai. Kwa mkutasari. Shai kwa mkutasari. Matemo. Shai na matemo. Shai kwa mkutasari. Yes. Andani alikataa kukaa ndani. Na wakamrusha nje. Shai kwa mkutasari. Sham Anti-Dayo concert. Kai. Na muda wito kubudhorwo. Toka igramu kwa mwadhiini wa Shai kamili. Necho hoda ipa. Moja kwa moja hadi kwa chai kamili. Dhudha inene muno. Unakumbuka tulianzia na movie part 1. Yes. Akakubalika. Tukakuja movie number 2. Cinema number 2. Andani kutafutwa na machinery kutoka UK. US. Sasa kidogo wakati tulikuja hapa na tukanogezana, tukatizama cinema yenyewe. Majangiri dosi wali retreat. Wakaitana kama mkutano na kusema hapa tukiendelea kuweka kandani ndani tutazama. Wakaona la muhimu ni kuvuta kikorobosta, wachukue magrenade na kurusha kwa kambi ya ndani. Na kumsambaratisha. Lakini kidogo wanasema bado mkia yake, unajua andani ni kama kenyonyo, mkia yake imekuwa makwasha. Sipo. Sasa Wakenya kidogo wanaitana mkutano. Wanasema pale ndani kwa Sipo kuna ka problem. Kuna mkia. Chukua grenade, toa safety pin, alavurusha kwa kambi ya Sipo. Mkia ichomeke. Kwa sababu mkiacha mkia huyu kenyonyo anarudigi hai peke yake. Nyoka na matube mayo. Hakikisha amesambaratizwa. Tukiingia kwa chai ya pili. Moving on to other stories. Sham Anti-Dayo concert. Hii tutaipeana style yake tofauti. Ndiko dasai. You want tea? I want tea. Really? Yes. Are you thirsty? I am. Sasa, now, yesterday. Yes. Things. Oh, things happened. Why, let me give you tea. Let me give you tea. Sasa jana kule Murang'a, sinema imeandaliwa pale Ihora Stadium. Sinema yenyewe kwa jina Peace Concert. Cheki maneno. Kumbuka hii mkutano inapangwa ndio iweze kushikanisha mlima. Kumbuka kwa mlima kuja kuwa na amani hata kidogo. Mlima imekuwa na wasiwasi, shamra. Na haina dhayo. Haina amani. Hakuna dhayo akisema kwa Kikuyu. Wakapanga mkutano na kualika waimbaji ambao wanakuwa wamebeba dhayo. Ndio waweze kujitokelezea na kuongelesha wakaaji wa Ihora, Murang'a County, kwa sababu hao ndio wanaonekana wako na shida sana. Sinema inaanza vizuri. Tunawaona pale waimbaji wanaingia kwa stage.
Wamebeba Thayo. Wanapatiwa microphone na wanaanza kurusha Thayo, 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 nyumba yetu Thayo, Thayo. MC anaita mwimbaji wa pili anakuja na Thayo gunia 5, Thayo, Thayo, Thayo. Waimbaji wana magunia. Hadi ilipowadia kuna jamaa ambaye walidhani wamemsambaratisha. Walimpiga pale magruneti na kumrudisha mpaka kwao nyumbani. Kumbe jamaa ni kama nyoka ikitoa ngozi. Anaanza kurudi tena. Na pia yeye anataka Thayo. Na yeye pia anataka kukuja kwa sababu Thayo ni Thayo. Amani ni amani. Kama si amani ni amani. Na sisi wote ni wa Kenya. Na tunataka Thayo. Na tunataka Thayo. Na tuko wa mlima. Na yeye pia kuna magunia za Thayo. Jamaa akakuja na magunia zake, the village himself. Yes. Yes. Yes, the former. Cheki maneno. Yes, akakuja pale. Cheki maneno. Majamaa wote wakangalisha mabunduki zao kule, makrobosta na makamera. Jamaa na magunia zake za Thayo. Anakuingilia. Na kidogo kupanda juu ya jukwaa. Kidogo. Oh my. Kidogo. Jamaa kwenda kupatiwa microphone hivi. Wakakumbuka wale V-Moda. V-Moda wakakumbuka hii Thayo is too much. People will be choked. Msikilizaji, mtazamaji, ushaikula too much. Wakaona hii Thayo ni too much. Wakakumbuka moja kwa moja, wanajua mahali ka kitu kwa kuzima kana kuanga. Kwa sababu money has been poured. Kulingana na nduru za kuaminika zinasema ya kwamba money has been poured to V-Moda, au ambao wako na Thayo tudogo. Hawakuwa wana expect mwenye atakuja na trailer ama transist ya Thayo atakuingilia. Vile aliwaingilia, wakaona huyu tukimwacha aongee tutalalela. Mbio wakatafuta switch off. Na vile alibaki, najua hasikiki. Microphone zimezima, sound yote imezima, na ameshaanza kuongea. Wana walizima, watu Thayo watalalela. Wakisipozima wasipozima watarudisha. Kuna watu watalalela ama warudishe. Kama Catholic. Yes. Muhakikishe huyo mwenye transisi ya Thayo asipatiane hata kidogo. Mwisho wakazima. Na nakwambia sasa Motuse wa kwetu sasa. Kuko na Mutuse. Tuko naye. Wanasema yeye ndiye alikuwa anapanga. Mutuse. Alionekana mwisho kukeleleshwa na watu na kuanza kulia. Alionekana kutoa pale towel kama handkerchifu. Amepotelewa na Thayo. Tunashangaa. Unatuletea Thayo unaikosa. Mutuse. Akaulizwa, are you with us? Am I with us? Are you here? Akasema it's money. Ninja. Akatoa handkerchifu aina ya towel.
na kuonekana akijipanguza huku wimbo ambao ilikuwa kwa akili yake maithori maya ngukurĩrĩra nginya rĩ. Turugeitha. Wega no citũ. No citũ to mĩhang'o. Mũndũ ũrahota kũrĩa nĩ. No citũ. Ũkĩhang'a rĩu tũgũkiuga atĩa? Niĩ kũnjũraga. Mũtuze anagia kunogete nginya gĩkũ-inĩ. Sasa watu wakaanza kurusha makorobosta. Oh my. Yes. Pelekeni Thayo Marakwet. Pelekeni Northeastern huko ndio wanapigania ng'ombe. Pelekeni Thayo Sugoi. Kĩndũ gĩtagwo emotional intelligence. Yes. Heanagwo nĩ Ngai. Na tondũ Thayo nĩ wa andũ othe rĩ. Ithuothe nĩ tũheo mbakĩ. Nĩtũkundio Thayo ũyũ ithuothe. Kaĩ Thayo ũrathura. Ona ũyũ mũkina tureranga nĩ waranindi Thayo gũtũkĩra. He's jobless and idle. Nĩ ndarĩ busy rĩu. Aranindi Thayo na mahoya. Na Thayo oneka kũrĩ andũ. Atĩ maraiga. Atĩ Thayo twarogwo kwĩ Don. Kwĩ the Don. Na gũkũ Northeastern nĩ gũtũra mbara. Gĩkũyũ Mangai. Atĩ matware karavani icio na kũu. Oge ndwanjagia. Nireke njeterere wakiri. He gacai gatigarĩte. Kani. Tũgĩtigana na Mũtuze. Our own mutha witũ. I have no energy. Ndigĩtie kahinya ka mwakiri. Nĩ aracerete handũ mararĩ mathiko-inĩ. Ngwĩciria nĩ Mũrang'a. O gũkũ gũtarĩ Thayo. O gũkũ kũrethirwo Wakaguku nĩ kũgũtarĩ Thayo tũgũre Thayo. Maratuĩra mataguoko mararinga ta karorota Mũrang'a. Ihũra. Mula. Dola itembe. Ĩgwĩte. Nĩreke ngwĩre. Mutha witũ nake. Mutha witũ araheo kanya akĩarie. Na araria wega mũno. Araria wega. Rĩu he andũ arahĩngĩcire itamenya kana nĩho marakaririe. Arauga atĩ mũndũ oraga rĩrĩa hĩndĩ ya magetha, mũndũ oraga hĩndĩ ya mahanda. Ũkareka gacungwa gake atĩa kahande. O hĩndĩ ĩyo gacungwa kahande rĩ. Tũraigua microphone na hau thutha. Niĩ nĩ ngwenda. Nake nĩ ngwaria. Niĩ nĩ ndakwonjaria. Niĩ nĩ ngwenda. Ĩra wathikĩrĩria arĩa mararĩrio. Maroerera rwĩmbo. Ngayo menyage. Niĩ nĩ ngwaria. Niĩ nĩ ngwaria. Nĩ ngenaga. Nĩ ngwaria. Mũno nĩ ngwaria. Ona nĩ marutĩte korabo. Matirakĩmũmixire kũhana tarĩ ora rap. Nĩ ngwaria. Ngayo menyage. Nĩ ngwaria. Turugeitha. Akiri nĩ maroka. Arizoni Kinyanjui. Moka matũtetere. Ndegwajio. Dr. Adrian na wakiri Mbũrwa Majua. Ni wakiri wako ni Dr. Adrian. Waku ni Harrison na Ngai. Tigo arĩo Ngai. Na tũraiga bũrũri ũkwenda mahoya. O mandũ amwe na amwe. Tũkwenda rĩrĩ. O mũndũ aheo speaker yake. Ĩkĩre concert ya Thayo. Na gathayo gake. Tondũ o mũndũ eka karamaniko. Inyuĩ mũratwara Thayo mũrĩ ahũnu. Mũrathiĩ gũcabika Thayo. Hũra
Acha tutabike thayo. Na nigetwo the tea master. Right. Yes, gaithi nyingi muno kuma kwi Martin Janet. Ya tugeithia muno. Aigate. Auga tuned. Ni akwa dana geithia. Akwira atia. Ajera nugu nyinyi. Na nidamwira love emoji. Wagwan Martin Janet. AKA Awa mutuse.